jeito liu. Para compreender en inglés mos uluntun ansae lei tenemos darma la clarutan. Man orchard meadow. Mandar doklos henabane. Ne bye-bye fatin be amiliu baku modo. Mandar ne kali hanya vlog lalina freitas. Iha oportunidade ohiniang agora de down iha Belfort Road. Maiha partene lau halimar tambah lorong ikusliu. Ohin dia dois aban dia tres ami muda fali bafatin seluk antang ohin haulau halimar maihane hare rai aproveita loron manas kodilau pasiar tuan ihane kuajera fatin mamu kotu kareta idarua date mak halai ema mam klosi hadalan-dalan. Hau mesak maklau hadalang ne. Fating hotu sepilos. Sepi emane kareta hotu quase para hotu ihane uma oi. Malalao. Tambah cuaca, emang ya musnya kor furak-furak. Ihanemos emamoras conforme relatório balon até te angkata sila nebemak ho infecção coronavírus começa tungona tir plano ya mayu ninia rohan escola sira começa lokeona mai beita espera kata kidane lao duni pare maniawan sira bela escola ne pare ma bela lao livre não mose ma bela serviço filafa agora o tempo sonai kadas don't wait maklum temide temane dalam mususar tambah comprende inglés mos hula dikin agora iha Johnson Building base ne hare sirane funan ne hane sang ai may bene funan mag jeito los iha ne bane loja Johnson Building Lojabot ihane como emane dalan barat los depois estrada sira quase hanesang hafoing emane uma mosnya bangunan karena construção quase hanesang. Então, quando está lá o mesa, kita se dá o clear, né? E tá cuidado.
lai tabele lau lakon tambah nemak hau kon lau mesak mus hau lau dokliu tauk lau saladalan depois satu fila raska tambah nemak hau lau besi date hau importante haten hau nia ai fating par depois hau bele fila fali tauma lai tahalo ema sirai uma paniku tambah la fila la tauma kelebihan eman yang herai dan emak ita tulau toh nebemos ema ida lau nin yang ema la preocupa ita hanesang hita nerain karik ema konu lau mesak ema gosta hase dalam rumah hase nebema kana suka kalmos hase ya nela iha ema ida lau re ibu ida lau ne senyora ida lau ban ne hau maski kuliah mesak is ne lau nin yang iya ita nerai mak kita hanesang nesa ne pasti mahase mana dia kalai emadihan mana halo saida selai emahase oyoide maybe hanelai ya emai de dalau niniang kita tulau fali kalang ga kita tulau fali lorong ka kita tu halo fali video hadalang ka atau kuliah hadalang ka ne konformita emai de dalau niniang nema kelebihan siraniang kita kondui homalangan de ita sente baru tebes ita sente ane sentia ita nia kakutak sira tu buntut hotu atu hanoin betruma musliha antang prestisa lau tuan sira ne ita renia bangunan kuaza Tuhan esang depois ita gosta makisirai havila larmas dut nena fatin hare ne sira hijolos dut nena fatin cuman kelihatannya rapi nih oke hau harian salabar sira tebe bola hau lau tok basori lau basic hare lai agora hau iha black beer lace bubbles cup tambah fatin tebe bola ide sore nepa emat tebe bola halimar black beer lace nih emat tebe bola nepa oke emat tebe bolahan ba ema labara kemai tuan date ne sira ne taman bandulai haluk down ne bye labar sira bara klos mak me haliman hene mai be tambah look down amo agora sira ne dut mos começa naruk sira ne safating tare simples los mai be sira halo furak ikus mai hanesan sai taman pues emala halo at tahanesan ita ne raing ita baiha ita ne estado halo ti taman ita batureh tamang laran ita soe sampar biru de pues ita halo tamang ne sabraut ita la cuida emani ne mai tur duni tur date halimar hone awan sira hotu tuya sira lau fila kali lau soe sampar biru make video. Oh sorry. Bye bye.
bye. You can come, please. Hi. Hi. Eman yang ne hari hagostalos. Ni hamnasa hohau. Hau kala klosa tureinya mai bela tambah social distancing, physical distancing. La bele basic eman oang. Ni ho ne mama sira halimar hene ba. Sira ni asubot los. Sira ni asumain ni hatau far. Sira farting ne luang los. Tahremos, umandar, itahre hakutuk ne bane. Ida ne mabayben ami liu kera si hanya oing baku modon. Makne date, molokat fila bigara barak baita bot sira hotu ne bemak. Hare ona hone video. Ciao. Kita haluha, like, subscribe. No support hane channel idane. Atu hane channel bere existina fatin. Thank you.